ole hey voinia MCI de din champa voisom pangana Christal anniversary hantia pathian zar kan mang ania ni hemini den chen hian MCI dan buina secretary mopurna aloda MCI de nia hianin MCI chanchin report pek na nei tura tiangin report thayang tokin pek kan hantumadia kumtin main khel lawin kan huai tu ten report an lo pe to thina thil thar te chiam ero chu a om lawa ma ro chu ni kumlama kan ziak tu in ruam man na te kan thlir le ta khang te kha kan bo zuya khami den chan khan pai ngai le kati deute kan peya ti chon bel ngai kati deute kan bela thing chunin thei tok chu in report pek kan tum don ani chuanin voinia hianin mimal ming le huai tu lo ni to MCI huai tu lo ni to zong zong te ming kha voinia hian ti lang ka tum lowa a chan chu kum kalta kan lo ti lang to thina hun arei lo zok nan le tin kum le lama te atul ni chuan ti lang tum zok ila thang e lang kan tum lo ni chu ti rual che chuanin kan ti lang lo phera hianin mimal mi to ngai tak tak huai tu te ba ka heng te wanga pathian mi man MCI tun hun với ní din hun kan thleng thei ani ti ero hria ila thang e ole MCI day sang ni le som ni panga Mizo Church of Iowa din champa voi som panga na ti chuanin MCI hian in moto in ha na kan neya Philippi bungli chang som pathum mi ti chak tu Krista chuan engkim ka ti thei ani ti kha MCI in ha na kan moto ani chuanin MCI hian in thil tum poimo tak tak mai tha tak tak pasari kan neya chung ta chu chanchin tharil Krista le akau ran ta na rong bol na ti mason kho le tui tha ni tu ra kau ran member te buat sei tan pui ngai te tan pui Krista ram zau na tu ra pol dang te ne na tho ho mi zo nun moi le nun dan tha von nge cậu thần trần ruộng là in pum khát na vần nghệ khang te kha MCI thil tum pasari te ni ti chuanin MCI hian in logo chin chia na kan logo kan neya chu cross Isua Krista min chan dam na a en tira cross on in Isua Krista min chan dam na a en tira ti chuanin Bible sonin pathian thu hi kan rin na in nga na bul ani zia an tira ti chuanin thu ro son in tharau thiang lim an tira aiwa map le mi zo puan rong so kan chen na le mi zo ni na an tira ni kan chen na USA na ni le voinia report kan an pek tur te kan lu chawang ti sonin kan an then duat ta MCI ming le biak in MCI lo din chua dan le kan in khom na te ti chuanin panina MCI le MSA te MCF ti chuanin pathumna MCI le missionary rong bol na kan mission field te le kan mission rong bol na te nia ti chuanin palina MCI pastor pangana tuna MCI din mun le parungna sonin kan ma chop te ni ole kan report ngai thla ka mam zok nan an ti mang lawin kan ka mang don ni keima heng hun laia keima vatel ang chi hen kan soyanga member ten min lo thla thiam don ania kum sang ni le pariat october tha bor chovel khan dimoi khotlanga kan mi zo mi pathum an lo thlenga ti chuanin CBC ko thanda pathian biak in khom na te CBC ko than Chin Baptist Church hianin pathian biak in khom na te an lo nei thina ta hianin CBC ko thana hianin tong thang mangin ma ni tong mangin chanvo nei te pon tiangin mi zo falam lamin falamin khatiang khan pathian biak ho na kan lo nei thina ni chu heng hun laia kan in khom na biak in chu tu na alema kanam da chu te so ani ti chuanin kum sang ni le som alo her chuan mi zo tong mangte kan lo pung zela
ma ni nge ya ming ne ya tin ma nia din tha tin na te alo lian chho ta zela ti chuanin April ni som pariat sang ni le som hianin Dimoi Mizo Christian Fellowship DMCF tuna Mizo Church of Iowa hi din alo ni ta ani chuan heng hun la hian member som thum vel kan nia ti chuanin he hitlem han soifia da ulak ka dua hi huai tu te an ruat ni ania kan tin jubilee te kan ena hanin a ming tak DMCF hi chu me thla a phu anioma ma se MCI day ero hi chu hemi huai tu in than ni April ni som pariat hi MCI day kum tin main April chorkar thum na hi MCI 10 day atan MCI day atan voi ni thleng hian kan lo mangta ani an ni so heng hun la ya OB te ni ti chuanin Mizo tong mange ya pathian biak nei tha ti na te alo liana member te kan lo pun tak zel awangin ti chuanin kan huai tu ten biak in te ngai venin a hana in khom na tur te ngai venin Zion Lutheran Church ZLC biak in an pastor John Klein kha va biak ania ti chuanin anin min lo lom me ya ani thazar hnuaya chuanin March sang ni le som pakhat khanin CBC atangin ZLC Zion Lutheran Church a DMCF tuna MCI te hi kan lo in khom tan ta a hemi kan in khom tan ni hianin member som nga vel kan ni kan in khom na chu tuna thala kami so ania ti chuanin kum sang ni le som pakhat vek hianin naupang Sunday School le tuna MWD DM WCF te hi din an lo nia ti chuanin kum sang ni le som pathum March kha khanin MYD ahun laya DMYF te heng hun lai hianin din an lo ni bok ani hun le kum te an liam zela USA kalmang le thil poimo le tha te kan mi zoten kan lo hria kan lo zir chuak ve zela chuanin kan hoi her te po alo sang ve ta zela ma nia in register athat zia te apoimo zia te kan lo rechau ve ta zela chuanin kum sang ni le som pasari hian member zaruk chuang lai mai kan lo ni to a ti chuanin ma nia in register tha ti in kum sang ni le som pasari kum top lam hianin general meeting nei ania public vote in ma nia in register ti kha atluta a ti chuanin chu kalpuin in register alo ni ta a mizo aming DMCF ni to loin MCI Mizo Church of Iowa tuna kan ko ram ming hi thak alo ni ta a sarkara in register alo ni ngal bokati chuanin USA sarkar chuanin Mizo Church of Iowa chu non-profit organization pakhat angin pakhata min lo pom ta ani ti chuanin general meeting thuluk na anga in register tool ti lo te kan lo om ta a kan mi zo zinga ti chuanin in register du zong kha ti top mayang in register du zong ti chuan MCI ko ran zong kha January ni som ni pariat sang ni le som pariat hianin St. Stephen Lutheran Church biak ina kan lo in khom rang ta a ta hianin kan lo in khom ranga ti chuanin in register du lo zong kha angaya ZLC biak ina tang ta ni ti chuanin tuna MCI Mizo Church of Iowa te chu January ni som ni pariat sang ni le som pariat pathian ni a tuna khalaka kan muang khianin athen khat chuan kan la riang mitla hin la cham renga kan upate an lo duty a parking amin lo mo lai ta kha ka mitla hin kan buat sei la hin lo cham reng thin
ta chuanin kan in khom tan ta ani MCI member te kan pung zela ti chuanin chiat ni that ni a le te kan rual o anna chho zela rual o anna thin me maya ti chuanin kan thalai e buai di te kha hem hun la hian te tak te in lania in har tok te in lania hem huna te kan fa te ta na rual o te alo na meya chung te wang chuanin biak in nei ma ni nge ya MCI ko phan chuanin biak in nei tha atia kan ot em thina kan fa te du to kan fiam thaina tur biak in nei te kan i em thina ti chuanin pathian ne na thei to pin tong tai na nen kan di la ko phan member ten tin building committee te in dinin le mimala te sum phu te in siamin thei to pin sum kan tua ka ti chuanin tong tai na nen biak in nei nge be sein ma kan la chun jam zela hun alo herliam zela ti chuanin December ni sari sang ni le som pariat chuanin pathianin MCI biak in masaber atan tu na kan da chu tak so min lo peta ti chuanin himni hian so mi biak in so nuai nga sing khat sanga in MCI biak in masaber atan leifel anita ani helama alem masa so kan leim mania kan va en na ani ti chuanin la le lama mi alem so kan biak in chung MCI biak in masaber ani December ni som paruk pathian ni MCI pastor Reverend Dr. Zathong Lianan honna anei ti chuanin hemini atang hian MCI ko ran ten pathian biak nan kan bangtan ani December ni som paruk Christmas mate ania sanghi le som pariat pathian ni atangin MCI ko ran chuanin pathian biak nan tu na kan biak in thar so kan bangtan ta ani emini kan lu ni chia hian MCI member hi zathum le somthum paruk chia kan ni ti chuanin kan lom meya MCI ko ran i pui zong te member te le kan za mein kan loma kan hlima ti chuanin alom na nei nge tha kan tia April ni som ni pasari ni som ni priat ni som ni pasari zara ni hei indin zan chuan ni riat hi pathian ni chuna ni ya sang ni le som pakwa khan USA mi zo ko ran ta pastor mi som ni pani te ron telin kan som ti chuanin mi zo ramatangin gospel singer pathian mi man mei kan ko ran ta na thanem ngai thin min ngai pui tu sum zon dan biak in leinan po gospel concert a thona min man pui tu te kha kan la khianga PBK lian khu male TBC zais than pui ate ko an ni boka ti chuanin MCI biak in lomna lim tak mai in April ni som ni pasari le ni riat sang ni le som pakwa hianin kan nei ani next MCI member te kan pul zela parking chungchang te har satna kan lo nei zewatin kan biak in kha alo zim dewa member kan lo puntak zela chuan biak in lian tha jok te nei du na le it na lo lian chho zela ti chuan pathian hne na kan dila thei to chuin ti chuanin lalpan pathian chuanin me ni som ni sang ni le som ni pania tuna kan biak in hi 2.5 million nuai som ni le panga in leifel alo nita ani ti chuanin sang ni le som ni pani kum vek hianin nuai sri le singa le sanga in kan biak in hlui kha hral ani ka sei sualem o kan an lokanga kha ka chiang che lawa hral na kha adiken noi sari le singa le sanga in kan biak in masaber kha hral lo ni ta ni ti chuanin July ni som sang ni le som ni pani a MCI pastor reverend Dr. Zathong Lianan
bia kan biak in tuna kan biak in man mek hi hon na aneya ti chuanin ruai nen lim tak mai in hamini hianin kan manga kan in khom tana voin ni thlengin pathian biak le choi moi ama pathian chi bai buk nan MCI ko ran ten tuna kan biak in hi chuang tak mai chuan om tak kan chuang hle tun thleng voin ni thleng hianin chiat ni that ni po ni se engkim maya MCI ko ran member te le pon lam tran pui ngai te tran pui tur an tluk lu na ni zelin tuna kan member hi he tuna kan biak in hi kan bang chun zom ta zelani le kan huna toy are kalak rei lo nan kan kal zung zung nge MCI le NA MCF kum sang ni le som ni pali khan North America Christian Fellowship NA MCF chu Iowa kan ko thana din ania kum sang ni le som pali sang ni le som paruk sang ni le som pariat le sang ni le som pali NA MCF tin Jubilee te te khanin NA MCF in khom pui kan ko ran MCI hianin kan lo thleng to ani chuanin MCI le MSA kum sang ni le som pakhat khan ko ran sub committee peng pakhat angin MSA Iowa branch din ani chuanin kum sang ni le som pali le som pakwa MSA chapchar kut kan thleng to MCI chuan sum le pai nen na sat takin atan pui thin ti chuanin kum sang ni le som ni panga me thla hian chapchar kut kan thleng le don ani MCI chuan tun thleng in lam zir nan te meeting nan te le biak in room te mantirin na sat takin MSA chu apui bom thin hei baka hianin sum le pai kim mai tin man ruwa music instrument te poni se media nga mo poimo thanga MCI hian in nas takin Iowa branch MSA te hi kan pui bom thin na kan tho ho na a thale ani ti kha le ro se ale peka MCI hian in pastor pani kan lo nei to amasa Reverend Vanal ring a hi kum sang ni le som pathum atanga sang ni le som pasari MCI pastor Mizo Church of Iowa ahun laya DMCF pastor ani ti chuanin Reverend Dr. Zathong Lian tuna kan pastor ni me khi March tha sang ni le som pariat atang khanin MCI ko rana rongbol na to pin pathian le MCI ko ran tan rongbol na alo thoka voini thlangin kan pastor MCI pastor alani zelani ale peka kan kalange MCI le missionary MCI rongbol na te ka chiar chuak to lo meng hetiang hianin MCI lo din tiratangin kumin kum sang ni le kum sang ni le som panga thleng khanin song sonin rongbol na kan lo nei tua mun som panga sota sonin som paruk na tur la tel turin nakina karon tilanga Emmanuel mission ala telani song so kan rong bol to na zong te MCI na rong lo bol to na zong ani kan rong bol dan te kum sang ni le som pakhata khan missionary mi pali kan choma ti chuan sang ni le som pania missionary hi som pani chomani som pathuma som ni som palia som thum som panga som thum sang ni le som paruga mi som sari song kan chom te so MCI ko khan le mi malatanga chom na apani belbom zelani ti chuanin kum sang ni le som pasari som pariat hianin kan kal dan phung te thlakin partnershipin kan kal ta mun thuma partnershipin mun thuma mission chom na kan neya dollar sing ni le sanga in sang ni le som pasari le som pariat hianin
chom na mission chom na kan nei ni chuan som pakua le som ni hianin angaya partnership in mun thuma bul kan transak to bokati in $1 sing khan le sanga in chom na kan nei chun zom le a ti chuan in kum sang ni le som ni pakhat lo her chuaka ma ni feel nei tha ti na te kan lo nei a ti chuan in MCI chuan in Emmanuel mission field ming alo nei ta a ti chuan field kan lo nei ta a ma se van doi khlak tak main heti kum hianin barmaram abuai ta ka wangin kan field ma lak thei lowa ti chuanin tlai nu noa tanpuina zongin akala mun saria $1 sing katin kum sang ni le somni pakhat hianin rongbol na mission rongbol na kan nei le ani ti chuanin sang ni le somni pani hian barmaram abuai chun zam zela wangin mission rongbol na akal chun zam theilo wang ke mani fila akal chun zam theilo wangin $1 singa in partnership in ni china kan hantar lang tak mun som panga te zinga mun ruka khanin rongbol na MCI ko fran hianin kan nei chun zam le ani ti chuanin kum sang ni le som ni pathum hianin MCI chuan thok tu Emmanuel mission fila thok tu tur director te la in ma kan la chun zoma ti chuanin $1 sing ni in partnership in mun lia rongbol na kan neya ti chuan kan fila rongbol na tan hal ani bokani ti chuan kum sang ni le som ni pali khanin Emmanuel mission field kan lu chilta ponlan rongbol na kan chol sana chuan kum sang ni le som ni panga po hi Emmanuel mission field rongbol na nasatakin kan nei chome kani kha MCI le missionary MCI mission rongbol na te isela chuanin songso tuna kan din mun kan mission din mun klem te hi no pang enata na kan an it deuh ber chunia MCI hian mission field adaya aminga ta na Emmanuel mission ti ania kan field hi Magui division Burma Myanmar ni thalai te kha kan thriat thiam thainan Burma or Myanmar achan ain angrang ani ania ti chuanin Magui division hi kan thriat dan tur chuanin mizo tong mang mia lo Buddhist nam sa khodang bia pathian khemia lo lal isu la khemia lo te omna omkhom na ania chunga chuanin kan mission field hi ma ania ta henin rongbol tu missionary pathum kan nei ani ti chuan kan mission office ero chu Sanmieu Kalimeu Sagaing division Sagaing Daing kan ting chu Sanmieu ania kan office ero kan zofa te chen na mun pui Sanmieu tahan area vel ani chuanin kan mission thok tu te kan director hi pu van lalmuana ania missionary te hi siama sia ong nain sia ti chu sar kan tiang chu mo kol ho chuanin sia ma hi pipu ti nang deuh kan sar te mam kan tiang chi khat yang don manania chu wange ta hin val ong nain ti topani a ming chu kan missionary u ong na ania ti chuanin pi itira siama itira ni boka siama san thi te an ni kan missionary te khang ta kha MCI ina mission fila thok tu abika missionary thok tu kan nei te an ming an ni ti chuanin kan missionary te hian chawka tin hian khel lowin chongai tong tai na tum ni aya tam nei thina ti chuanin no pangte le kha zirtirin pathian thu hil na te an neya pathian thu thayang to ka soina te an nei thina ti chuanin pathian tu hil theina tur mun ran avakin pathian thu ta hin kan bel lok nge kan thalai te an riat thiam ka ring lowa nu le pa te chon kan threng e yanga ring lo mi te kara pathian tu vasoi a hare me mani an tan chuanin pathian an khlowa hetia kutsuya tuna kan mu alema thalaka kan buang hetia kutsui ringot po hi budi soma chuanin lung in tan theina le khemna na sa tak tor theina ni azalen lo le ni chung tiang chon sa ko na hi heng kara tiang hian kan missionary te hian le kha te an zirtira pathian thu tu nge ngai thadu tin mun ran an waka khang ring lo mi ram thim tak kara hanin Krista ramalo zau theinan theito pin kan missionary te hian ma an la tu na hian na takin MCI rongbol na hi MCI field
rong bol na hi na sa takin ma kan son ni te poin kan ria so no pang te so an kutan suya ti sonin pathian ne na tong tai na an man puya kan missionary ten han en ula an kor hak te so kan thalai te kha tu na chuanin in kutin nang ni azum seng maya moi khop maya kan missionary te so nakina karam da dona kan lo thir zeng sa tiang son re thai kin lalparam zauna nan thoka MCI field MCI ina kan rong bol na alo zau thainan sa tiang sonin thai to pin man la ani tin sarkara hek na te alu pal chuanin na sa taka hrema lung in tan le an tan hlo me ma chuti kara chuanin an rong bol na te na sat takin adar thainan lalpa pathian la khelo ten an riat thainan tiang sonin ma an la chun zom zelani le harin video clip toy te kan clear ho don o no pang ho han an en wang ula in thom no hak nge song ta sa thazo ka ngo ti ta kan clear to le kha kan missionary ni china lam ali nula kha kan missionary MCI na kan chorme kan nia ti chuanin no pang ho kha pathian la sakpui na le lam nan neya an la thu kha lal isuan kan tan cross atwara akuta khen be thir nen an kheng beta ti chuanin anun alo hlan ta chu irin chuan vana i London chandamin omang ti ani kha aluem meya kan fa te tu na hianin no pang kan fa te chu nu le pa Christian kan ne tu na no pang ho kha lal isua la khemia lo buddhist ho milem be ho no pang an ni ti kha kan ril ruwa ria ila alung chet tha ka aro pui le meya tiang khanin na satak mai kan missionary ten ma an la ani kan thalai te challenging a thae meya bar maram te a thatchuanin ka hawin kan lakal don ania lungai su to pon chu don ania ole ti chuanin MCI tun din mun kan lut chawng member zat hi zali le somruk kan ni a ti chuanin in zat hi in MCI member in zat hi za le som pani in zat ero hi chu atang lam adang lama achan chu kan in sona achang le kan in fina achang le kan in dang le thina chu wangni in zat hi za le som pani vel ti turan hi ti chuan bial som palia then ania ko ran committee hi mi som ni pakhat kan nia OB le KC le pastor te kan nia department pathum le sap pani kan ombokani MWD MYD NSSD le music media tel le ni ti chuanin MCI hian ma chhop poimo tak mai kan neya pakhat na ta na chuanin youth pastor jailer bola youth pastora kumina lak turani ti chuanin chapchar kut me ni somni pali le ni nga hianin kan thleng don bokani aiwa ti chuanin MCI cruises hi June ni kuatanga ni sompanga man turania ti chuanin zirtop tlai NSSD no pang Sunday school pathian thu zir kha kan machop ani boka ti chuanin thal school mizo tong ziak le chiar zir na kha kan machop ani bokani ti chuanin mission field rong bol na sataka zaubel tum ania chu kan machop zinga mi poimo tak ten ni le khati khani sela voini khenga MCI adin theina le adin champa voisom panga na kan khen theina chan hi pathian na tho
ani lo kan ti lo thei lo wa chati rual chuanin pathian na tho na pathian na tho ro pui tang mai alo lan thei na tur chuanin mi mal tin te MCI member zong te kan poimo a nang le kei kan poimo a hruai tu ko than hruai tu ke si an poimo chuang bik lo wa nang ma I poimo a kei ma kan poimo ani ti chuanin MCI ko than thil tum pasari ta jinga mi ko than tan ruan na le in pum khan na von nge ti kha rengila mi mal tin ten ko than hi kan ta ania MCI ko than rei tak kum sang tam tak alo din chu thaya ade MCI de te hi rei tak kan man thei nan chuanin nang le ke MCI member zong te anei tu kan nia kan poimo tak zeta chiti chuanin an hnuaya thok an hnuaya department zong MWD MYD Naupang Sunday School Department le media music zai roi tu kan soi seng lawang ti chuanin sum auditor te khang khang anoi thok tu zong te kha kan poimo tak zet kan soi du a poimo ber poina tan chuanin nang le ke hi MCI lo din chu thainan chuanin kan poimo ko han a engamo fel lo deuh a omin he lom lo mai lowa ko khana hianin he pathian ring chunga lom taka rong bol theina zau zo kan nei zel thainan chuanin nang le ke hi kan poimo ni ti zong kha voin nia report kan an pek thei te chu ni e lo me